Silahlekiwe konke kuhambe nemandla lombhede nemakhabede. Ikhona kusho simane sithole indzawo sisukela emfuleni. Zitshiye onganabono ingikhukhula inkomazi esifundeni seMpumalanga ngeminye imizi kuyalilwa. Isilukazi seminyaka ema-80 obudala sikhutshwe sisaphila ngaphasi kwefuqufuqu yamagade eTurkiye ngemva kokuminyezeleka amalanga alikhomba. Besimka will score wenkoba! Oh la la! Siqala imidlalo yakusasa yephaliswano leNedbank Cup. Sokulwana sikaMusika Mhlanga Nzuza noManala nakumthamo wendaba wanamhlanje ngelimi lesindebele ke-SABC 1 naku-DTT akwande. Izulu elina ngamandla lishiye umonakalo omkhulu kumasipalata wenkomazi eBushbuckridge kuye neMbombela eMpumalanga. Indlela kuye nezindlu zonakele, amabhlorho awasekho achingele ngemanzini. Kubhubha abantu ababili bekubenjwe abathathu banyamalele. Babili abantu ekubikwe ukuthi babhubhile kanti abathathu basanyamalele ekukholakala ukuthi bahuhulwe mamanzi. Uandile Mkhatshwa sekanemveke embili anyamalele. The way they are doing the divers, they do maybe for 30 minutes the time. We are worried about the time. Izulu elina ngamawuruwuru lichiya umonakalo onganabona ngonakala umthangala sisekelo kufaka hlangana nesiporo sesitimela esikhamba phakathi kweMbombela neKomati Port. Lokhu kukhinyabeze ikambiso yokuthuthwa kwepahla khulukhulu yezenjiwa ezifana namalahle kunye nesimbi. Indlela zihuhulekile angisakhulumike ngenkolo. Selithomile isizo lokunikela ngenisetshenziswa. We bought about 500 blankets, we bought about 500 hygiene pack. We got clothes for the victims because we know that they lost everything. So we got clothes for them, and then the information we got that there was no electricity on those villages. So we bought about candles and matches for the village to get a light at night. So that's what we bought for today. Lapha ke kusesewula eThekwani eMbombela. Nakhona apha akhange basinde abahlala ncange emlanjeni kunye nakelezi yandawo eziphasayo. Silahlekiwe konke kuhambe nemandla lombhede nemakhabede nema-TV netimpahla. Ikhona kusho simane sithole indzawo sisukela emfuleni. Sithole indzawo le right sikhone kungena kuze singene la ngilokudzinga kona leti ndzawo letitanda sitithole. Iplasa nandi lingaphasi kwamanzi. Kanti izangoma zezulu zithi lisesekhona nevekele izulu. Nasaraka nezokuna kwezulu eLimpopo indlela zonakele ngenxa yezulu esingini sebembe umasipala wethulamela usahlola bona umonakalo endleleni nemabhlorhweni ungangani kanti emadingenge ebulobethu eduze neMojaji Kloof indlela ebevele inemgodigodu yonakele ukudlula. Izulu elinangamandla eLimpopo lichiya umonakalo khulukhulu emthangalasekelweni wendlela ethulamela. Izulu elinekhulweli libangele bona umlambo imutalo ukhukhuleke kanti kwezinye indawo amabhlorho nendlela zonakele ukubabazekako. The heavy rains has affected us very drastically. Our disasters office are still assessing the damage caused by these heavy rains. The following bridges have been affected. That is Chibiri, Chiroba, Tswinga, Zerani, Mutare, Fondo, Zimauri and others. Indlela le akusiko kuthoma yoniwa lizulu. Izakhamuzi zithi kwakade indlela le ayihlokonyelwa. Imgodigodi esendleleni ineminyaka emihlanu ikhona solo yenjiwa lizulu. The road is continuing to be bad and we don't know what to do. The water sweeps the soil and then it makes the potholes. So it's very much dangerous for the vehicles or for the pedestrians and the vehicles to pass on this road. Ezinye indawo zesifundesi ezithindekileyo kubalwa hlangana imutse ihlanu kweGroblersdal naGatshweni.
We have received information that the road infrastructure in some parts of our province has been damaged following the recent rains, and as the department and our agency RAL will dispatch a team of engineers to the affected areas for them to start conducting assessments to determine the extent of the damage caused by the recent rains. We also want to take this opportunity and urge motorists to drive with care and extra caution in areas where our roads are flooded. Nakusenjalo ikoro yobujamo bezulu South African Weather Services ikhuphe iseleliso sezulu elikhulu elizokuna bekube ngelesine. Abasebenzisi bendlela bayeleliswa bona bahlale batshejile ngaso sonke isikhathi. The South African Weather Service has issued an alert for more rainfall over much of Limpopo from Sunday, the 12th of February 2023, continuing to Tuesday. Some showers may be persistent and locally heavy, which may result in some impacts, especially for those traveling on the roads. Okwanje akunabantu abalimeleko ababikiwe kwesifundeni esimi. Nasitsheja ezinye zehlekelele ezivela ngaphandle kweSouth Africa kukhutshwe indumbu ezimbalwa emakhiweni egirikako edorobha leHaiti neAntakya eTurkiya. Sekumalanga alikhomba solo kwenzeke ihlekelele yokuzamazama komhlaba. Amalunga omphakathi nawo ayasiza ukufuna amalunga wemndeni yabo adibezesikileko. Kanti behlizwe ezibuthakathaka sibawa batshide kancane ngombana kunenithombe ezihlahlathisa umzimba. Zakhamuza lapha zila ngokuthi azikho inqhema zabahlanguli lapha. Zithi kwanje zizenzela umsebenzi ngokwazo wokuhlangula bona zikwazi ukuthola indumbu zabantu ababathandako. Kuthe ngemva kwe-hour le-11 kwahlangulwa isidumbu sikangazimbi ngokuzamazama kwephasi. Nawe uyangapha ubona amahluwo wodwa. Ngombana uhlangana nendumbu ezifakwe ngaphakathi kwemplastiki ezinzima ezihlolwa amagama azo. We came here to help people. We are trying to take alive, but 6 days left. There are a few alive people. All the other crowded groups are going to alive. We are taking the deads out. Umahumeto neminyaka eli-15 ubudala ngamalanga uvukela lapha okwenzeke khona ihlekelele. Utshele umbiki indaba walapha ekhethu Chriselda Louise bona ulobe konke bekanakho. Unina noyise solo banyamaleleka batholakali nanje. He's saying I was sleeping and my mom came. Uthi unina wafika wamvusa ebusuku wathi hey asiphume sengaphandle. Kodwana ke ngobuthongo wasolalela uthena kathi uyaphuma wathola sekumarubi abantu bangekho nakathi uqala unina uqala uyise akasabatholi solo sabazumana namhlanje. The building abahlanguli barakela phambili nokwemba endaweni le kutholakale indumbu ezimbili namhlanje. Kwanje indawo le seyiphenduke indawo ekunomsebenzi omkhulu okuhlangula kiyo. Kwenye indawo ubona imndeni eminingi ihlangene la abakholwa bakubonako njengombana kutholakala ezinye indumbu. Naku exceleko lapha ngemva kwehlekelele yokuzamazama kubonakala ngentende kizo zonke indawo. Umndeni lo uzakhele itende wenzela bona uzokhona ukufuthumala ngombana amakhaza ala akhazisa umongo. Nakusenjalo kutholakala isilukazi esineminyaka ema-80 ubudala siphila saka ngemva kwamalanga alikhomba kwenzeke ihlekelele. Umholi we-DA eGauteng uSoli Msimanga uthi ukubusa ngokuhlanganyela kusaraga kuhle kuMasipalata weTshwane. Umeyara wakaMasipalata weTshwane uRandall Williams uthokoze umsebenzi akazokuhlala inyanga ukuhamba khona nje. Lokho kwenza ngoba kube nomhlangano wangendumbeni lapha kuvotelwe ukuthi akasathenjwa ngomsebenzi wakhe. Kazi ANC ne-EFF eGauteng zithome isikhozi esitsha sokuvotelana ngethemba lokuthi basuse i-DA kibo Masipalata beGauteng. Williams ngumeyara wesithathu eheleni labomeyara abangakhenge baqede amadleko wabo ababelwe wona ukuba eofisini njengoSoli Msimanga kunye noSteven Mukhalapa. Kanti kodwa uphuma msinya nje kusesenenkulumo phuthelwano emalungana nendaba zenqundo zakhe zokwabelwa kwamathenda, ukunikela ngomsebenzi kaMasipalata kunye nokusebenziswa budlabha imali engange 10 billion rands ngokutsho kombiko womhloli incwadi. Umholi we-DA esifundenesi uSoli Msimanga uthi ukubusa ngokubambisana kuseseyisika kulomkhandlu. Emalangeni ambalwa okusuka nje kuzokhethwa umeyara omutsha ngokuvumelana.
There is a need for a complete turnaround strategy. There is a need to ensure that following COVID and, the loss of the economic growth that has, really crippled the ability of municipalities, not only Tshwane, but municipalities across South Africa. Njeke usihlalo we-ANC esifundeni esiupanyaza Lisufi uthi bona ne-EFF bayokulinga ukuvota bamuke i-DA amandla okubusa phambili imikhandlu ye-Gauteng. We call on the DA not to further postpone the inevitable in Ekurhuleni and immediately relinquish their minority power and allow the majority to govern that municipality. No amount of court wasting tactics will save them. Their time is up. Uhulumende wokubusa ngokubambisana bonakala unomsikinyeko nesifundeni saKwaZulu Natal. Nasibuya entolo. Asilotshise Polokwane niyasizwa Mkhalime ngalo. Lotshani bobo. Ligidingwe ngendlela ehlukileko ilanga lomrhatsho i-World Radio Day ngokurhatsha ngokulinganisana kweKwekwezi FM neThobela FM. Zisekhona indaba letla sikwethulele zona ngomnjalo bazo kanti-ke nazikuphundileko uyazithola ku-YouTube uthi SABC Iindaba zesiNdebele. Abavumi wena basekorweni ezobukhwari eThekwini babamba umthandazo okhethekileko wokuhlonipha umvumi we-hip hop uKenan Forbes owaziwa ngo-AKA uye nomngane wakhe uTibel Lomutswane. Ababili aba badunyuzwe babulawa ngelesihlanu ebusuku nabaphuma endaweni yomdisho endleleni yeFlorida. Ukubhubha kwabo kuthuse inarha yonke kanti kusengakabotshwa umuntu ngesehlakalo esi. Ikoro ezomvumi kubuzeswe life elinzima ngemva kokubulawa ngesihluku ka-AKA. Abavumi abaphezulu eThekwini babuthene lapho kudunyezelwe khona u-AKA noTibel Lomutswane obekasebenzisana naye ngebhizinisi. Bazokukhumbula omunye wabo ngengoma nomthandazo. Abavumi aba basebenzisa ithubelo nokuzwakalisa imphakamiso zabo zokuthi akhe kuphela ukusahlelwa kwabavumi. Banye abavumi abadumileko abadunyuzwe babulawa enyangeni endathu ezidlulileko ngu-DJ Samboli noVusi Ma5 ababulawelwe eGauteng. We need to find measures to strengthen security around our creatives, especially popular creatives, because now it has become a trend. If the artists now they're gonna have to spend more money in terms of beefing up the securities, the personal securities, that's a bit of a cost. I think government needs to do better in terms of making sure that our streets are safe. Imphathimandla zithi zizoqinisa ivikeleke edrobheni elizombeleleyo. Okunye sokuqinisekisa ukuphepha kwabantu ngoba njengamanje sithenge ama-body cameras for i-metropolis, siyaqhubeka nokufaka ama-CCTV cameras azokwazi ukulinkwa nama-operations amaphoyisa. Iphiko lamapholisa obulelesi obuhlelweko liyaraga ngephenyo. Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngezehlakalo zamalanga la zokubulawa kwabavumi ngokudunyuzwa nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Endabeni yokubulalana kwabavumi umvumi ufuna ukuthi ngekhabo kuvumena yedwa abekuberegwa njalo umvumi ngwenarha yonke. Angisho bayamenywa ukuthi bazokwenza ubumnandi namkha bazokuvuma emnyanyeni and then kube nalapha abanomona mkhathi ababona ukuthi yena azange aqatshwe bese ukuthengela lo abantu. Baningi abantu abadunyuzwayo akusibavumi kuphela ubugebengu obukhulu eSouth Africa siba amapholisa ahelebhe namasotsha nawo ahelebhe
qobe iveke sizokudutshulwe nabantu babulewe ngesigidi umthetho ungide eSouth Africa koste uqalwe ilinye ilihlo ngoba abantu baphela mkhathini isabotage le eyenzaka sona nomona ngaphezulu ngathothi umuntu omunye lo owenza lokho so umthetho awudlala indrimawo elaheni ekhethweni ingidi ziningi ezingekho emthethweni ngapha ngemzini besiba uhulumeni ahlangane nohulumeni nominister wamapholisa ubheka icele ake kubonakala iplan ukuthi kwenziwa njani ngale ngidi engapha ngemzini hayi lento yokubulala abantu nje South Africa ayilunganga akusiba abaculi kuphela noma abantu abadumile kuphela abadutshula ababulawa into nje kufanele ukuthi ivalo abantu abasanayo livalo lokubulala abantu bahlala babulalana every day ngoba bayazi ukuthi ngasidala noma bangaboshwa bayokuphuma ngebheli imbhamu usigcwele yonke le ndawo iSouth Africa leseyimoshakele manje mkhathi sesaba nokukhuluma ngokuthi bazathi silivambe lingashoni hayi mkhathi sesiyasaba manje umthetho wala eNingizimu Afrika untekenteke kakhulu imihla namalanga zolosikhala ngento eyodwa abasemagunyeni baqinise umthetho ukuphathwa zibhamu izibhamu lana ziphatha noma kanjani ziphatha nayingane encane umbono ngiwombukeli iSABC ayizukuthwasa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli indaba zesiNdebele sizijamele azithatha ihlangothi Umkhatsho khona uqina ukuya phambili naphezulu ukuthi uneminyaka eminingi kangaka wabakhona namhlanje lelanga elikhulu lokugidinga umkhatsho ephasini lonke kanti umkhatsho ikwekwezi FM wohasha ngokuhlanganyela neThobela FM ukuthabela ilanga leli ngaphasi kwesiqubulo esithi ithando lomkhatsho umbiki indaba wethu uphindile Msiza usihlanganisele nakumbiko abalaleli bekwekwezi FM nebethobela FM bathume barareka namhlanje emini ukuthi ngahani kwenzekani iThobela FM nayizokala ngaphakathi kwehlelo isidishile elihashwa ngubongani Mthombothi uBobo David ngokunjalo nekwekwezi FM nayizokala ngaphakathi kweThobela FM ehlelweni likaNgkhadimenkekana iibalena Tjhatjing la no go lana la ibalena re tlo ba re gasha le bongane Mthombothi ke na Bobo the Beat go lana la ga go la seditshile bona re gona Thobela dumelang gae hey ngandikele akusiyinto rarako nekufuze iraranise umlaleli ngombana imikhatsho le igidingila ngelikhulu lomkhatsho ephasini lonke ngikho ithethe isiqundo sokuhlanganyela ukukhatsha ukutshengisa ithando lomkhatsho nokuphumelelisa umnqopho wokuqinisa ubudlelwano bemirhatsho ehlukahlukeneko uBotabit uthethe imizuzu pheze ema-30 ahatsha noNgkhadimenkekana weThobela FM bakhumbuza na indlela yakade yokurhatsha abahatshi nabaphathi baphambilini bathabelana ngendlela umkhatsho uthuthuke ngakhona uMthombothi uthi umkhatsho uthandela ukuthi umsinya begodu netechnology yenze ukuthi ube msinya ukudlula phambilini nje sisebenzisa itechnology esezingeni eliphezulu khulu kwamambala yonke into ngiyenza ngaphakathi kwecomputer yami begodu umkhatsho uthuthuke lokho ukuthi sokwazi ukukhambisana nomabona kude nangikhuluma ngomabona kude angikhulumi ngale TV ehleziko ngikhaya kodwa ngalumabona kude omphetheko esikhomeni sakho okukhona omsebenzisa njenge social media umkhatsho ukhambisana nokuletha indaba khona nje ukuba khona kwemirhatsho kutsho ukuqakatheka komlaleli kanti ukekana weThobela FM uthi umkhatsho ulima indima enkulu emphakathini ngikho abahatshi kufuze baqinisekise ukuthi bethulela umlaleli into ayihlogako ngombana bazi indlebe nomlomo womlaleli tshwanetse go dira gore ge wena o tsoga isale mosong o ikwe o nyaka go theletša seyalemoya gobane o tseba gore rena belo ka bagaši re go nolofaletša tša madireng re se re leng sona ka baka la thego le rato le leng gore le re bontšha lona ka mehla re tloga re leboga re laetšeng thego yeo ka baka la gore ke nnete seyalemoya se fitlhelela batho ka bontši se a sedimoša se a ruta se dira tše dintšhi e le ruri abahatshi abanengi nabo bakandelela ukuthi ingathana kusi technology umkhatsho ngaungasisezingeni okilo njenganje bana sinaga sisoke siya ku digital space so umkhatsho nawo uyangena hlangana sewuthuthuke khulu sewukhambisana nama social media ilwazi ukhona ukulithola lula esikhulukhulu ngehlangothini le digital space kuyakhonakala ukuthi wenze i-podcast umkhatshi umbukele umcalile akhatsha akufani nangaphambilini lokho bekade ngenzeki bomzuma ngekhalenda kwaphela umkhatsho abahatshi abanengi abasemikhatshweni emkhulu basuke ezandleni zemikhatsho yomphakathi khulukhulu endaweni ezisemakhaya lapho izinto zithatha isikhathi khona ukufika
Kodwana ngenxa yokufika kwephasi esigabeni sesine sokuthuthuka kweteknoloji, imirhatsho yomphakathi nayo seyizwakala endaweni ezihlukahlukeneko. Bokubanzima ukuthi ulalele umrhatsho ngalesa sikhathi ukhumbula ukuthi bengabambi nge-internet, bokosta ukuthi nakosta ulalele umrhatsho, kosta ukhambe nomrhatsho ubambise station. Kodwana ngebanga le technology and then umrhatsho wethu wathoma waba namajuguluko amaningi. Kunengo okuchugulukileko solo kwafika umrhatsho ephasini lonke. Khulukhulu ngokufika nokuthuthuka kwehlelo le-technology. Kodwa nokuhle ukuthi umnqopho wokufika komrhatsho ephasini lonke sola ukachuguluki bekubek namhlanje. Ekukufundisa umlaleli ukumthabisa ekhaya nokuthi ke kudluliseke umlayezo ngendlela yamsinya nelula. Kungakho ke namhlanje usibona sila sigidinga ilanga elikhulu ephasini lemirhatsho ngomnqopho wokuqinisa ubudlelwane emirhatsheni ngokuhlukahlukana ephasini lonke. Nginguphindile Msiza wendaba ze-SABC, ngibika ngise-Auckland Park e-Radio Park estudio samahlelo weKwekwezi FM. Umvikelo womphakathi ojanyisiwe ku-advocate Busisiwe Mkhwebane uthi angekho asakhona ukuraga nokukhambela ikomiti ephenya bona ukulungela ukuphatha i-office yakhe nofana njani ngoba nabagcwetha wakhe akabhadelwa ngokupheleleko. Lokhu kubangele ukuthi ikomiti yesection 194 isithwilise ukulalelwa kobufakazi ebethulwa ngofakazi bakwaMkhwebane ngoba igcwetha lakhe belingekho. Le komiti iphinde yamiswa ngenxa yengxaki yokungahlawulwa kwamagqwetha kaMkhwebane. Umkhwebane uthi amagqwetha akhe ahlawulwe umyinge wama-70 ekhulwini kwaye ugxininisa ukuba unelungelo lokumelwa ngamagqwetha ngokomyalelo wenkundla yomgaqo-siseko. Calling us people to be paid. Now we coming here, you speak about 74%. Is it fair? I mean, people who stayed the whole Christmas and children and bonds which are in arrears and interest. Umkhwebane uthi amagqwetha akhe azakuqhubeka xa ehlawuliwe. Le komiti iza kuthethathethana neofisi yomkhuseli woluntu kulindeleke ukuba iphinde ihlale ngolwesithathu ukuze ive ubungqina kumsebenzi womkhuseli woluntu uBianca Mvuyana. I want to confirm that we are going to have Ms. Bianca coming in both on Thursday morning as well as Wednesday morning. The cost of this hearing has bankrupted the Public Protector's Office and they can't continue doing their work and they may have to close down. Le komiti iza kuphinde ive ubungqina koyesakuba ngusekela mkhuseli woluntu uKevin Malunga ngolwesihlanu. Ulelani Philip, SABC News eParlamente. SABC News itlile go tlhoma semmuso kanale entshwa ya dikgang ka 2023. DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora en regstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Iindaba ze-SABC ilizwi lakho zizimele azinamkhethe. Ukhona ushaba mahlangu nobujamo bezila sibona nekoti endabeni ze-iri lonke kusasa ku-DTT Musa wekosusanele sonke. Mvulo muhle siyathokoza Mthimbo Nongwanile. Suku namhlanje siyalibona ukuthi izulu likhona lapho kumakhelana bethu nakhona ngaphange eMpumalanga nakhona ngaphange Gauteng 60% amathuba wezulu nakezinye ingcenye ezikhona ngaphange kwaZulu Natal. Kanti ke nasiliqala khona ngaphange eKapa siyalibona ukuthi imimoya igijima konje kwaphela ebusuku namhlanje siliqala kusasa kusesehle khulu nakhona ngaphange eKapa imimoya lizakurakela phambili kubomakhelana bethu nakezinye indawo nakhona ngaphange eMpumalanga. Nakhona ngaphange Gauteng 60% ukhona ngeBloemfontein ngapho ku-Free State nakhona kwaZulu Natal likhona izulu sihloko khuluma mbalana sivakatshela lesi sifunda. Siyabona ukuthi nokho ke ebusuku namhlanje kunemjije eduma kumbi khulu kwamambalana nivakatshela ngapha sihlokomele inguruguru ngapho na uvakatshela khulukhulu ngeMpumalanga sihlokomele khuluma mbalana kusasa lisazokurakela phambili kube nenguruguru khulukhulu na ukhona ngapha ngeMpumalanga sihlokomele khuluma mbalana. Siyabona ukuthi na ukhona ngapha ku-Uppington sikathomi isilahlelo esitshisayo ngoba nakungatsha amadlelo ngakulezo imfunda asiqala amazingo okushisa sibone ukuthi ajame njani. Uyalibona ukuthi na ukhona ngapha ngeGauteng wehla uthi Maraba Start ngapho ngeJohannesburg ngapha ngeBrithuni obukhulu siyabona ukuthi lihle khuluma
kwamambala zakujama ku-27 nakhona ngapha nge-Springs lihle khulu kwamambala nivakatshela lesi sifunda kibo Mamelodi ngapho kuhle khulu kwamambala Limpopo phezulu lapha emusina kuhle khulu kwamambala likhona izulu ngapha ngepulukwane ngapho ngeliphalale phasi kwadlawulale ngapho likhona ngifuna ukukutshela ngapho asiliqale khona ngapha ngaKwaZulu ngapha ngempumalanga likhona imbicane esikhukhuza likhona izulu nakhona ngapha ngempombela likhona izulu salibona uBugarlina ngapho zabe likhona izulu uthi ngapha ngaKwaNdebele yonke ngapho likhona izulu nivakatshela lesi sifunda KwaZulu-Natal eMgungundlovu sijamela lapha ku-30 ngapha ngeThekwini salibone Kokstad ngapho Lady Smith ngapho likhamba lithi nokho ke kuba nembani ngapho sihlogomele khulu kwamambala nasivakatshela ngapho silicala ngapha ngeMpumalanga Kapa siyabona ukuthi nawusemthatha ngapho wehle uThemonti eGqeberha ngapha ngemakhanda likhona izolo ngapho kanti ke lizakhamba lithi pharaphara ngamafu lapha eMalitswayi ngapho eWestern Cape likhona ngapha likhamba lithi pharaphara ngamafu eBeaufort West wehle uthi ngapha ngeWorcester eKapa ngapho kumnandi khulu kwamambala nanivakatshela lesi sifunda nawuvakatshela isifunda sakhona ngapha ngeTlagwini Kapa siyabona ukuthi nokho ke ngapha iKurumane Kimberley Uppington ngapho Springbok livule kamnandi khulu liyachisa eDR jama ku-34 uvakatshela ngapha silicale ngapha nge-Free State eFree State likhona izulu Frankfurt Bothaville ngapho eVelcom eFixburg eBloemfontein ngapho likhamba lithi pharaphara ngamafa siqale eHlagwini Jingalanga lapha eKuRustenburg wehle uthi Mahikeng Ottosdal likhona izulu eVryburg lizakujama lapha ku-31 uvakatshela lesi sifunda umndungwa ubungela kokosi uthi iye zwene Ndebele